салом алейкум, ҳуқуқшинос Ширин Ибронова ба шумо ҳастам. ба забони ӯзбекӣ ва тоҷикӣ баромад мекунам ва хоҳиш мекунам ки ин баромади манро аз аввал то охир гӯш кунед ва падилица кунед, то ки дигарон бубинанд. ман медонам ки бисёр нафарон ва журналистҳо аз ду давлат баромад мекунанд бо забонҳои тоҷикӣ, қирғизӣ. аммо хуб мешуд ки журналистҳои тоҷикистон ё ки шаҳрвандони тоҷикистон ки забони хориҷиро донед, забони туркӣ, англисӣ ва дигар забонҳоро агар донед, ба дигар забонҳо нависед ва баромад кунед, то ки дигарон ҳақиқатро бифаҳманд, бидонанд ки ҳақиқат дар чи аст. азиз дӯстлар, азиз қирғиз дӯстлар, шуно ман бугун ҳуқуқшинос Ширин Ибронова асларга муроҷиатам шу ки тоҷик ӯзбек тили билан гапраман. шу видеону аввалдан охиргача кӯриб видеону падилица қилинглар, то ки бошқалар ҳам кӯрсин. ману муроҷиатам шу ки 28-29 апрелда уруш булди, тоҷик қирғиз чегарасida уруш булди. мана озодӣ радиосидан эштик 200 киши икта тамондан ярадор булди, ҷароҳат олдилар, захмӣ булдилар. ундан keyin 60 киши икта тамондан қурбон булдилар. yosh yigitlar ya'ni o'lib ketdilar. uni balalari yetim bo'ldilar, ota onalari kuyib ketyapti. undan keyin shuni bilaman ki shu ikki tomondan qirg'izdan tojikdan ham ko'p uylar kuyib ketdi. odamlar beuy ko'chada qolgan. hammamiz bilamiz Ramazon oyi, hammamiz bilamiz ki Ramazon oyida odam beuy qolish bu rosa qiyin bo'ladi. Shu odamlarga qiyin bo'ladi. undan keyin shuni aytib beramanki biz ikkita davlat, ikkita millat musulmonmiz. Bizning dinimiz islom. Biz bir qiblaga namoz o'qiymiz. Keyin undan tashqari Tojikistonda rosa qirg'izlar ko'p yashayapti. Jirgatol, Yaxsha, boshqa rayonlarida rosa ko'p qirg'izlar yashayapti. Keyin Qirg'izistonda ham rosa ko'p tojiklar yashayapti. Shu urushda nima keragi bor? Shu qasd olish nima keragi bor? Musulmonga bu ishlar yarashmaydi. Musulmon bir-birini hurmat qilish kerak. Undan tashqari mana yana shuni aytib beramanki, mana в город Баткени подписали протокол о прекращении огня. Ya'ni ki protokol imzo qildilar, qo'l qo'ydi ham tojik ham o'zbek maqomotlari. undan keyin tojik muhojirlar Rossiyadan bilet oldilar samolyotda через Qirg'iz Tojikistonga borgan paytda aeroport, mana Qirg'iziston aeroportda tojiklarni ushlab, urib boshlarini, ya'ni burnilarini, oyoq qo'llarini qon qilib tashlaganlar. Nima uchun shu ishni qilganlar? Bu jinoyat bo'ladi. Bu jinoyat bo'ladi. Kim shu tojiklarni urgan, qon qilgan, pullarini olgan? Shuni bilsinki, bu statya, mana jinoyat, uголовный kodeks Qirg'izda ham, tojikda ham bu jinoyat bo'ladi. Bu muhojir tojiklar begunoh, urushda bo'lmaganlar bular. Bularning gunohlari yo'q. Bular faqat shu Tojikiston bileti qiymat bo'lgan, shu Qirg'izga bilet olib Tojikistonga bormoqchi bo'lgan. Shularni urib pullarini olib, bu statya bilasizlar nima bo'ladi? Razboy bo'ladi. Ya'ni ham urib, ham pullarini olganlar. Hamma jahon shuni ko'rdilar. Bu rosa uyat bo'ladi. Jahon buni ko'rdi. Jahon yuridический оценка beradi. Yuridический baho beradi. Qonun tomonidan baho beradi. Begunoh odamlarni aeroportda ushlab, urib, pullarini olib. Undan keyin Tokaygacha qasd olamiz. Biz musulmonmiz. Bir qiblaga qarab namoz o'qiymiz. Dinimiz islom. Tokaygacha shu qasdni olib bir-birimizni shunday uramiz. Buni foydasi yo'q, buni zarari bor. Xudo boshimizdan mana qarabdi. Kim nima qilyapti? Hammasini Xudo ko'ryapti. Chuqur o'ylash kerak. Chuqur o'ylash kerak. Bu kunlar o'tib ketadi. Ammo o'lgan odamlar tirik bo'lmaydi. Ularni oilalarini o'ylash kerak, balalarini o'ylash kerak. Urushdan hech kim foyda ko'rmagan. Biron davlat urushdan foyda ko'rmagan. Foyda ham ko'rmaydi hech kim. Sizdan Sadir Japarov iltimos qilaman. Yosh prezidentsiz. Men bilaman, yaxshi politikansiz, ammo yosh prezidentsiz. Farmon bering.
Kim shu aeroportda tojiklarni ushlab urgan, jazo bergan, begunoh odamlarni urib pullarini olgan, javobgarlikka tortilsin. Kim shu urushni boshlagan, ularni ham javobgarlikka tortilsin. Sizni farmoningiz hamma itoat qiladi. Siz prezidentsiz. Sizdan yana bir marta iltimos qilaman. Shu ikkita musulmon millatiga hamma vaqt shuni aytib beramanki, aka-uka bo'lish kerak, yor barodar bo'lish kerak. Bu dunyo, bu mansab, bu vazifa, bu должность hammani boshidan qo'yib ketadi. Hammani boshidan qo'yib ketadi. Salomat bo'ling. Qirg'iz fuqarolari, sizlardan iltimos qilaman. Rossiyada yashaysizlarmi? Qirg'izistondamisizlar, Tojikistondamisizlar? Bir-birlaringni hurmat qilinglar, qasd olmanglar. Oddiy xalq bir-birini hurmat qilish kerak. Hech qachon birovni gapini quloq solib, siz tojik, siz qirg'iz deb qasd olib bir-birini urib, bir-birini so'kish kerak emas. Hammamiz musulmonmiz. Rossiyada ko'p ko'raman, qirg'izlar, tojiklar, o'zbeklar rosa do'st. Mana shu qasd olgan odamlar bir-birini uradi, bir-birini o'ldiradi. Keyin boshqalar qanday bo'ladi? Mana buni o'ylash kerak. Salomat bo'linglar. همین رو باز گفتنیم که من اویدی مهاجرانی که از روسیه سفر کردن با واسطه قرقیزستان به تاجیکستان میخواستن روند و اونها رو در ایروپورت قرقیزستان زده مجروح کردن، خونشور کردن، پولهای اونها رو گرفتن. همگان میدونیم، در یوتیوب دیدیم، در سایت های اینترنتی دیدیم. یعنی اون مهاجران بیگناه بودن، از جنگ خبر هم نداشتن، در یگون مناقشه نبودن، یگون نیتی بد هم نداشتن. اونها فقط بلیت قیمت بود در تاجیکستان گرفتند و بلیت رو به واسطه قرقیزستان خواستن که به تاجیکستان به وطن روند. اونها رو در همون ایروپورت قرقیزستان لاتوکوب کردن، خونشور کردن، پولهای اونها رو گرفتن و بعضی برادرهای ازبک اونها رو در ماشین سوار کرده به سرحد تاجیکستان بردن، اونها رو نام پولی دادن، راه کرایی دادن. رحمت به چنین برادرها. و همین رو گفتنی هم که یعنی که محترم امام علی رحمان همین مسئله باید جدی یعنی دیده بر اومده شود. یعنی که در ایروپورت قرقیزستان قانونهای بین المللی یعنی که خلالدار شده است. قانونهای بین المللی رو رعایت نکردن. یعنی که از دیگر دولت ها به دیگر دولت آمدن دیگر شهروند همچون مهمان اونها یگان قانون شکنی نکردن، فقط بلیت گرفتن و به واسطه قرقیزستان تاجیکستان میرفتن، اونها رو لاتوکوب کردن، خونشور کردن، پولهای اونها رو گرفتن. این خود جنایت است. این جنایت وزمین است که هم زده مجروح کردن. این خود جنایت است. یعنی ضرر جدی رساندن به سلامتی و یعنی که هم راهزنی حساب میخورد، رزبو حساب میخورد که پولهای اونها رو گرفتن، اونها رو به پول کردن، در کوچه سر دادن، اونها با یک عذاب و عقوبت با کمک برادران ازبک به تاجیکستان رسیدن. این رو همگان میدونن. و خوب میشد که نسبت همون نفرانی که در ایروپورت همون شهروندان قرقیزستان کی بودن، منصبدار بودن نبودن، تاجیکان رو لاتوکوب کردن، حتما اگر که رهبر دولت قرقیزستان خواهد اونها رو دستگیر میکنن و به جوابگری میکشن. اونها به جوابگری کشیده شوند تا که به دیگر قرقیزها درس عبرت شود. چرا نفران بیگناه رو لاتوکوب میکنن؟ در اینجا شرطنامه های بین دولتی خلالدار میشود. از این بیخبرم. و غیر این گفتنی هم که خوب میشد که همین شهروندان تاجیکستان ما به واسطه قرقیزستان نروند و بلیت سمالیات کمی ارزان شود، چون که نه همه شرایط دارد که مهاجران با چنین نرخ‌های دندان شکن بلیت گرفته به وطن روند. با واسطه قرقیزستان میرن، باز یکون پرابلم میشود و اکثریت اونها بلیت های گرفتهشون را برگرداندن، اما اونها سوختن، پول زیاد یعنی که بلیت خریده بودن. یعنی ضرری همه طرفه دیدن مردمی که به تاجیکستان سفر کردن. خوب میشد که همین مسئله بلیت دیده بر اومده میشد تا که شهروندان تاجیکستان راست از همین دولت روسیه به همون تاجیکستان سفر میکردن به در اومدن به دولت قرقیزستان. و من غیر این همدردی خود را به اویله هایی که فرزندان خود را در این مناقشه بین
тоҷику қирғиз дар сарҳад яъне фарзандони худро аз даст доданд, ғам шарикам, ба онҳо сабри ҷамил мехоҳам ва худо раҳмат кунад он нафароне ки қурбон шуданд дар роҳи ҳақиқат ва дар роҳи барои ҳимояти ватан. мо ҳама шаҳрвандони тоҷикистон бояд ҳама вақт аз ватани азизамон ҳимоя кунем ва ободӣ озодии ватанро хоҳонем ва бигзор ҳама вақт сулҳ пойдор бошад. ҳеҷ вақт дигар дар сарзамини тоҷикистон ҷанг набошад. азиз қирғиздӯстлар, ким қирғизистондан улган, қурбон буган, шаҳид буганларда ота оналарига ман ғамшарикман. ман ҳамчун хотин, ҳамчун она шуна айтаман ки раҳмат бусин, раҳмат олсин шу улганлар рамазон оида шаҳид буллар ва ота оналарига сабри ҷамил тилайман. ба падару модарони шаҳидшудагон сабри ҷамил хоҳонам, ғамшарикем. худо раҳмат кунад гузаштагонро дар ин арафаи иди бузурги рамазон. ва хуб мешуд ки дигар байни ду давлат ки ҳам дар ду давлат 90% зиёд мусалмонанд, якдигар фаҳмӣ шавад ва шаҳрномаҳои байни давлатӣ, протоколҳое ки ба имзо мерасанд, он протоколҳоро ба инобат гиранд ва байни ду давлат чӣ хеле пеш рафту омад буд, ҳамин хел рафту омад шавад ва дӯстӣ бимонад пойдор. аз ҷанг касе фоида надидааст ва ҷанг ягон ободӣ намеорад ғайр аз хайробию ғайр аз замин қурбонӣ. барои ҳамин мо ҳама тарафдори сулҳ ҳастем. нест бо ҷанг дар рӯи замин. саломат бошед, дар амони худованд бошед.